Nyuma y'imyaka magana menshi cyane, imiterere y'isi ikomeza guhindagurika, hagakomeza kugaragara ibitangaza kamere nk'imisozi igaragara mu buryo budasanzwe, amashyamba, ibibaya, ubutayu ndetse no gusaduka k'ubutaka bishobora kuvamo n'inkomoko y'ibishanga. Ibyo nkubwira ubu aho biherereye binjiza amamiliyari menshi cyane y'amadolari y'Amerika buri mwaka kubera ibihumbi byinshi by'abakerarugendo baturuka hirya no hino baje kubisura. Ni ibitangaza bikomeza kwerekana neza yuko isi imaze imyaka amamiliyoni menshi cyane ibayeho. Ese utekereza yuko ubu bwiza n'ibitangaza kamere bidasanzwe byaba biboneka nka he? Ndi Aime Christian, reka dutemberana ahantu 10 hambere hayoboye ahandi mu bitangaza n'ubwiza kamere. Mwahaye ikaze muri iki kiganiro, mwahaye ikaze ku muyoboro wa Buhebuje. Nimba ari ubwa mbere uhageze, kanda subscribe kugira ngo ujye ukomeza gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Aha hitwa Dead Sea, ni mu burasirazuba bwa Jordan, hakaba mu burengerazuba bwa Israel. Ni hamwe mu hantu hambere hasurwa n'abantu benshi kuri iyi si. Ni inyanja iri hagati ya Israel ndetse na Jordan. Ukuri ni uko atari amazi gusa, ahubwo 34% byayo byose ari umunyu. Ni umunyu ko by'inshuro 9.6 uboneka mu nyanja ya Pacific. Ngiyi impamvu benshi bahita yuko ari inyanja y'umunyu, kubera umunyu mwinshi cyane uboneka muri aya mazi byorohereza abantu kuba bariremba hejuru yayo nta bundi buryo budasanzwe bakoresheje nta n'impungenge zo kurohama. Buri mwaka aka gace gasurwa n'abantu babarirwa mu mamiliyoni. Ku mwanya wa 9, Yellowstone National Park, niyo parike ya mbere yabayeho kuri iyi si nzima, iherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahitwa Wyoming. Ni parike urebye yuzuye ubwiza butagira ingano, iri ku buso bwa kilometero kare 8,992. Ni nini cyane kuruta ikirwa cya Rod cyihuje na Leta ya Delaware. Ni parike ibarizwamo ubwoko bw'inyoni urenga 285. Ibiti byiza cyane, ikiyaga, ibirunga, amashyuza, imigezi ndetse n'inyamaswa ibihumbi byinshi cyane bibereye ijisho. Abarenga miliyoni enye buri mwaka nibo basura iyi parike baturutse hirya no hino ku isi. Ni nayo parike irimo ibinyabuzima byinshi cyane muri Amerika y'Amajyaruguru yose. Mu rutonde rw'ibitangaza n'ubwiza kamere biboneka kuri iyi si nzima, ni naho habarizwa ibirwa bya Galapagos byo muri Ecuador. Ni ibirwa biri ku birometero 600 uvuye ku nkombe za Ecuador. Ni ibirwa birimo ibirunga ndetse bizwi ibimera n'inyamaswa bidafite ahandi biboneka kuri iyi si nzima. Ibi ni ibirwa bifatwa nk'imwe muri paradizo z'isi. Ni ahantu inyamaswa zishobora gutembera mu mudendezo ndetse zidatinya abantu. Ibi byose byavumbuwe n'umushakashatsi witwa Charles Darwin mu kinyejana cya 19. Bibarwa ko byibuze abarenga 160 basura ibi birwa buri mwaka, ahanini bagiye kwirebera amoko arenga 400 y'amafi ndetse n'inyamaswa nyinshi zihaboneka. Kimwe mu bintu bitangaje ni uko 97% by'ibi birwa byose bya Galapagos ari amaparike ya Ecuador, mu gihe 3% k'ibi birwa hituriye abaturage barenga 28,000. Ku mwanya wa 7, ubutayu bwa Sahara kugeza ubu nibwo butayu bwa mbere bunini ku isi hose, ku buso bw'ibirometero kare 9,200,000. Nubwo muri Afurika y'Amajyaruguru. Ni ubutayu bwambukiranya ibihugu 11 byose, ari byo Algeria, Morocco, Chad, Misiri, Libya, Mali, Mauritania, Niger, Sudan, Tunisia ndetse na Western Sahara. Mu buryo budasubirwaho, ubu butayu bungana n'igihugu cy'Ubushinwa ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri kimwe ukwacyo. Ni ahantu haboneka imibereho kuruta uko abantu benshi babitekereza. Ubushyuhe bwinshi bwagaragaye muri ubu butayu ni digiri Fahrenheit 136, ubwo ni digiri Celsius 57.7. Hari ku itariki 13 z'ukwa 9 mu 1922, ubwo ibipimo byafatwaga na Al-Azizia muri Libya. Nubwo imiterere y'imisozi yo mu butayu ikunda guhindagurika cyane, mu butayu bwa Sahara imisozi yaho ishobora kuba yagira uburebure busaga metero 180. Ni ubutayu ahanini bugizwe n'ibihanamanga by'amabuye, dore ko 70% by'ubutayu byose ari amabuye, mu gihe 30% gasigaye ari umucanga.
Kimwe mu bintu bitangaza benshi ni uko muri ubu butayu rwagati harimo ibiyaga 20, ariko byose nta kintu byakumarira igihe waba ufite inyota, kuko amazi yabyo yuzuye umunyu gusa. Isibye ikiyaga kimwe cyo mu gihugu cya Chad nicyo gifite amazi meza umuntu yabasha kunywa ntamugireho ikibazo. Ku mwanya wa 6, ishyamba rya Amazon. Niryo shyamba rinini kuri iyi si nzima, ku buso bungana na kilometero kare 5,300,000. 60% by'iri shyamba biri muri Brazil, mu gihe 40% by'iri shyamba kari mu bihugu 8 byo muri Amerika y'Amajyepfo, ari byo Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru, Suriname, Venezuela ndetse na French Guyana. Ni ishyamba rya Amazon ringana n'Ubwongereza bwihuje na Ireland maze bikikuba inshuro 17 zose. Mu majyaruguru y'iri shyamba hari n'umugezi witwa Amazon. Ni umugezi ufite imiyoboro y'amazi ibarirwa mu magana yihuje nayo. Ni umugezi ufite uburebure bwa kilometero 6,840. Niwo mugezi wa kabiri muremure ku isi hose nyuma y'uruzi rwa Nile. Ni ishyamba ribonekamo amoko 40,000 by'ibimera, amoko 1,300 by'ibiguruka ndetse n'amoko 3,000 by'amafi, amoko 430 y'inyamaswa z'inyamabere n'amoko 2,500,000 by'utunyamaswa duto cyane. Amwe mu mafi atangaje cyane aboneka mu ishyamba rya Amazon ni nk'iyitwa Pelarus. Iyi ni ifi ry'inyama nyinshi cyane ndetse ikaba yanabasha kuba yarya ifi ngenzi zayo. Iyi ni ifi ishobora gukura maze ikabasha kuba yagira uburebure bwa metero 3 zose. Kubera uburyo ibiti byegeranye muri iri shyamba ndetse n'imiterere y'amashami y'ibi biti, bituma byibuze y'imvura iguye ikijojoba cya mbere kigera ku butaka nyuma y'iminota 10 yose imvura ikiri kugwa. Muri Amazon hacumbikiye kimwe mu 10 y'ibiremwa byose biri kuri iyi si nzima. Victoria Falls, imwe mu masumo magari kuri iyi si nzima, ni isumo riri ku ruzi rwa Zambezi mu majyepfo ya Afurika ku mupaka wa Zambia ndetse na Zimbabwe. Ni isumo rifite ubugari bwa metero 1,708 ndetse rikaba rikikijwe n'ishyamba ryiza rigaragaramo inyamaswa n'ibimera bitangaje cyane. Aya ni amazi yisuka ku burebure bwa metero 108. 75% by'iri sumo biri muri Zimbabwe, naho 25% gasigaye kakaba muri Zambia. Mu busanzwe uru ruzi rwa Zambezi ni rwo ruzi rwa 4 rurerure ku isi hose. Izina Victoria ry'icyongereza ryatoranyijwe na David Livingstone, umushakashatsi w'umwongereza. Niwe muntu wa mbere wabonye iri sumo abona yuko ari kimwe mu bitangaza kamere biboneka kuri umugabane wa Afurika, maze ahita ryitirira umwamikazi w'Ubwongereza witwaga Victoria. Ikindi gitangaza kamere ni Mount Everest, umusozi uherereye mu Bushinwa ahitwa Nepal. Uyu ni umusozi muremure kuruta indi yose iri muri iyi si nzima. Izi ni metero 8,850 uzamuka hejuru mu bicu. Uherereye mu misozi ya Himalaya hagati ya Nepal ndetse na Tibet, intara y'Ubushinwa yigenga. Mu myaka 70 ishize abantu ibihumbi byinshi cyane bagiye bagerageza kurira uyu musozi ngo bagere hejuru ku gasongero, ndetse abenshi barabishoboye nubwo byabatwaye igihe kinini. Uyu ni umusozi bwa mbere wapimwe mu 1856. Ubushakashatsi bwagaragaje ko uburebure bw'uyu musozi bukomeza kwiyongera umunsi ku munsi, bitandukanye n'indi misozi igaragara ku rutonde rw'imisozi miremire iyo uburebure bwayo bugenda bugabanuka. Byabazwe ko umusozi wa Everest buri mwaka uyongeraho milimetero 2. Science ivuga neza yuko uyu musozi umaze imyaka irenga 60 yose ubayeho. Kwemererwa kuzamuka uyu musozi ukagera hejuru byagutwara amafaranga ari hagati y'25,000 n'ibihumbi 70 by'amapaundi. Bivuze ko kurira umusozi bihenze cyane kuruta kwinjira mu nyubako ndende ku isi ukayitemberamo nk'uwayiguze. Kurira uyu musozi uturutse hasi ukagera hejuru ni ibintu bishobora gutwara iminsi 39 cyangwa 40, ariko abantu basanzwe bakora siporo bo byabatwara iminsi 10 kugera kuri 14. Hejuru ku gasongero ho haboneka 1/3 cya oxygene isanzwe iboneka ku butaka. Kugeza ubu umaze kuba yawuzamuka igihe gito
yitwa Lucky Pagero Sherpa wawuzamutse aciye ku ruhande rw'amajyepfo maze akagera hejuru akoresheje amasaha 10 n'iminota 56 yonyine. Chocolate Hills, imisozi ya shokora iherereye mu ntara ya Bahar muri Philippines. Ni ahantu hari imisozi irenga 1260 ku butaka bwa kilometero kare 50. Ni imisozi yitiriwe shokora kubera ko ibyatsi biyimeraho byose bihinduka shokora yijimye mu gihe cy'izuba. Kimwe mu bitangaza benshi ni uko ibirenga 1/2 cy'ubutaka bw'iki gihugu byose ari amashyamba, ari naho habarizwa iyi misozi irinzwe kandi itangaza benshi yitiriwe shokora. Mu mwaka wa 2023 abakerarugendo barenga miliyoni 1 nibo basuye iyi misozi. Abashakashatsi bo bagaragaje ko iyi misozi nayo imaze imyaka myinshi cyane ibayeho. Babaze yuko ishobora kuba imaze igihe kingana n'imyaka miliyoni 2 zose ibayeho. Kugeza ubu ni hamwe mu hantu hambere hasurwa n'abantu benshi kuri iyi si nzima. Mu bitangaza n'ubwiza kamere biri kuri iyi si nzima hanagaragaramo ikiyaga cya Baikal. Ikiyaga giherereye mu Burusiya. Ni ikiyaga gifite uburebure bwa kilometero 636 n'ubugari bw'ibirometero 70 ndetse na metero 1642 z'ubujyakuzimu. Ku buso bwa kilometero kare 31,722. Iki kiyaga cya Baikal nicyo kiyaga cya 7 kinini ku isi hose ugendeye ku buso, ndetse ni nacyo kiyaga cya 2 gifite amazi meza menshi ku isi hose. Bibarwa ko 22% k'amazi meza ari kuri iyi si ari muri iki kiyaga. Bivuze ko ari muri iki kiyaga angana n'aboneka muri Amerika y'Amajyaruguru yose. Kugeza ubu nicyo kiyaga kimaze imyaka myinshi kibayeho. Kibarwa ko byibuze kimaze imyaka iri hagati ya miliyoni 25 na miliyoni 30 kibayeho. Kandi nk'andi mazi magari yose, iki kiyaga cya Baikal kinabonekamo ibimera bitangaje n'amoko menshi cyane y'ibinyabuzima. Ku mwanya wa mbere mu bitangaza n'ubwiza kamere ni Grand Canyon, ikigobe kinini cyane cy'uruzi rwa Colorado kiri mu gace k'imisozi miremire y'amajyaruguru y'uburengerazuba bwa Arizona muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ikigobe kizwiho kuba gifite imiterere n'amabara bihebuje. Ni ikigobe gifite mayiro 277 z'uburebure na mayiro 18 z'ubugari ndetse na mayiro 1 y'ubujyakuzimu. Abantu batekereza ko uyu mugezi wa Colorado watangiye gusatura ndetse no gucukura ubutaka guhera mu myaka miliyoni 6 ishize. Nanone kandi abashakashatsi mu mwaka wa 2012 bagaragaje yuko ibishobora kuba byaratangiye mu myaka miliyoni 70 ishize. Wumvisha ibi wagira ngo nicyo kigobe kinini ku isi, ariko si cyo cya mbere. Kikiri ku mwanya wa 2 mu bigobe binini nyuma y'ikigobe cya Tibet cyo gifite mayiro 2 z'ubujyakuzimu ndetse kikaba kirusha mayiro 30 z'uburebure iki cyo muri Colorado. Ese ne hantu wumvishe kuri uru rutonde ukumva haragushimishije kuruta ahandi? Dusangiza ibitekerezo byawe muri comment. Kandi nimba ari ubwa mbere warugeze kuri umuyoboro wa Bubex Pro, wibuke gukanda subscribe kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi.